Anya laki din! Pumanag na kalakay, kas kalaasong agtiwal. Ay, arak ko ma. Na, arak manin ti sapsapulam. Dinak pa yun ikaskasaw. Day talatan arak ti sapsapulam. Handa ko maarak. Arak latan ti mapampanunot mo. Tunggalagsaw ka arak. Rumarak man. Na, papanam. Nakagsapul iti arak. Anya, ingka sa pula, hindi arak. Wain iling bakit. Agkakapsudak na wan arak. Ala, tatang, nakainom kayo manun. Agong ungat ni nanang. Abay nga gungungan ni nanang mo, anak ka. Kasano, saan kayo matatao dito'y balay? Napanangan nagsapul iti arak. Ipangpangro na yung kano ti aginom iti arak. Diyo pa'y kano pampansinan ni nanang. Anya ka po apansin nagpaila ni nanang mo. Dahil arak at ipangpangro na. Tayo sutima ka iti ragsak kanya. Lakay, agriin ka. Lakay. Agriin ka, kunak. Ay, bisit ka laklakayan. Iturugan na kitain. Sapay ka digdigos ka. Agriin kan, agriin kan, kunak. Apay iling. Anya tibagam. Ay, nagadupay lasaw. Umay kakitayin. Papadantaya. Ay, disturbo kayo ni para turog. Baka mo kay tibiyag mo. Pagbabawyam sa ramitak. Bigbigat. Ngamtengad manan ti arak ti pagpagkalam. Kanya pagpagkalan na sasawamilan. Ay, imbag pa'y day ta arak tamalips to lips mo. Siyak nga asawam dinak pampansinan. Ay, sumardeng ka man dita. Siyak man tinakita maun. Anya nga ta, no day talaangan arak ti kaidam. Wan, da kayaw ti agasawa. Naniyala ka niling, agsilos man ako nakaon. Ay sanak ngagsilaws. Ikan ka pa'y iti igatang mo iti arak ka? Sigurado ka? Wan, ikan kantaw iti igatang mo iti arak. Aramidam ti kay-kayat na. Taramidak mo ti kay-kayat kaw. Nagpintas ka matananang. Kaslasaan asi ka dayta? Ay, 100% asyak daytoy, Gardo. Awanang ti sabali pa'y. Nagpintas ka talaga, nanang. Bagbagay mo dayta impapukis mo, abuok mo. Nagbanglo ka pa yan. Kita ampay daytoy miniskirt ko, no bagbagay ko laang anak ka. Ay. Kasla ulag dagiti nagdadakkel nga urat na. Apay ana pa uli magkamutan. Kit-kita umatlatan ti gurong ka. Bagbagay ko kaday. Nanang. Bagbagay mo launay. Nagpintas day tagurong yo. Kasla gurong apang Miss Philippines. Ay dayta ati manugang. Agsasao iti pudnaw. Ay na, kay kayat ka no kastagar daw. Ay, anya lakid din aya. Nagrugit manen ti parangan. Ni matataambo ti umay dito parangan. Ay, nagtaraki matan. Sa dino ti papanam, unay day tapurma, nabisngay pa'y day tabukyo. Ay, kwa. Mapanak man ijay ilay, barok. Agudungak. Nagpurmakan nga agudong tatambo. Ati mo pa yan dagiti agtutubaw. Ay, manak, gardaw, barok. Day, labsan ka pa'y diti parangan yaw. Wen? Ne, apa yan lala? Nabartek mata simang pet ni tatang mo. Binartek ka no ni Tata Ambo. Bigbigat, nabartekan ni tatang mo. Aga magure ka. Nakitak mo't itay ni Tata Ambo. Saan mo ta nabartek? Anya? Wen, lala bakit? Nakapurma nga agudong. Kasano day ta?
Nila ang tatang tinabartag iti naginumda. Kaslakastan na. Ay, unay yun tibiyag. Ay sus, agkantan ni tatang mo. Ay, Ay, lakit din ni tatang. salibong Nagbalin manen, ay, singer. Mayat, ay, agbalin gaya masinger no mabartak ni tatang mo. unay yun tibiyag. Uray silang, ayos lata. Kabarbaro manen ita lipstick mo, nanang. Gimatang ka manan. Wala nakaw. Nalabagamot a lipstick ti kayat kaw. Ay na, naglaing kayo lakit din nga gastos ay nanang. Ayawan bibiyang mo. Takwartak mo tigat-gatang kaw lala. Awan mo't papananyo. Adda kayo lang mo dito nagtibalay. Naskan ka di pa yung agpa-beauty kayaw? Ileng, mangisaga na ka iti merienda. Adto iti kwarta. Ingkalaangan gumatang iti arak nga inumam. Anya, Anya lakit din ni nanang. Apay nga ikam iti gatang na iti arak. Isaw, ti merienda na. ay day ti asawa. Isupayan ti mangtad iti arak nga inumag. Adto pa iti paggatang mo iti pulutan. Oray agawid ka iti kayat mo nga oras. Na ay. Ay, agyang manakilding bakay. Ay, nagsingpet ka nga asawa. Manaw ti kaskan ka. Di ka kadi madanagan. Agkita ta kunak mo. Ibagak ti lugar apag sarakan ta. Sigurado ang magustuhan ijay. Bye! Nanang, Nay, si kamu gayam gardaw. nakita yo ka din ni tatang, itay payasap sa pulek. Napanaginom iti arak. Anya? Mapankalatan iti tirsina apagin inuman na iti arak. Panawan na, takayat kaw tagmay sa. Ay, wen nanang. Salpag. Nangagnan sa mit dagiti imbagbagak iti cellphone. Kalaat nga may nga imbasidang. Mga lasing ako. Amo ka. Saanin anaskun nga ibagampay kanya. Makatutulog akong ileng. Bakit? Maturog ka, lakay. Agriing ka iti oras sa akayat mo. Awan, timang lapod kun ka. Magkano ka styling? Ay. Dinakman agkan. Apay nga iwalin na nga bakit? Inagkan ka lang. Agat imburnal tingiwat mo. Ingkakit din maturog. Padasampay nga agkan naktadis nogak day tangiw-ngiw mo. Ya. Dito yun ti pagkaiwak. Ado ti makayok dito eh. At dapay dagiti natumba kayo. Karting... Ha. At dagkarkarasakas iti day tapaset. At nga ta sabali at tao dito'y kakaykaywan. Ha, day di manen. Bueno, at atap nga ayop iti day taabanda. Ay, inakman kidigitain. Ang mga no pagsayaatan day ta. At tuyon ti danom, gardaw. Ay, mudo yan. Ay, inarubob mo matan day ta danom, gardaw. Ay, mawaw ka launa yan. Agyaman ka. Agyaman ka talaga. Nalamiisan mo't langan ti karabukob ko. Ay, nagtartarayak kami na nagawid. Apay, anyat intarayam aya. Ay, dagiti banyas. Ay, dagiti alingo. Apay dagiti alingaw. Nakalabos dagiti alingo bakit? Ada ayamot alingo ang nakasapin. Natural ang nakalabos. Ay, mangibabain dagiti nga alingo. Mabainak no siyak. Anya kumatibain mo? Nagalas ni nakita ka. Nagalas at talaga. Jakla ko man nakita dagiti nga alingo. Nagalas ti tsura da. Anya? Ay, kaya't ko pa'y tinanong bakit. Ikanak, tani, mawawak ang nakakita ka dagiti lamu-lamu nga alingo. Kayat mo ti kwarta, gardaw. Jakayat, nanang. Kayat mo ti naimas asidaan, gardaw. Jaklat na kayat. Ay, kayat ko gayam, nanang. Ala,
Ikan ka iti igatang mo iti naimas asidaan, Gardaw. Igatangam mo ni tatang yaw iti naimas apulutanin na. Wan nanang, sure. Ay, rumwarak man kitday. Sa dino ti papanan nyo? Inakla makiinistorya kadagiti babarkadak, Gardaw. Ha? Aw, apayak kasta ti panangkitam kanyak, Gardaw. Kasladda kayat mo nga ibaga kanyak, Kwa. Ajak kayat ti panangkitam kanyak, si Kagardaw. Uray laag silaw ti matam amang pereng kanyak. Hay. 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 Naay, una yun day ta pa nagsinaay mo, Gardaw. Oh my goodness. Apay ay ako nakmanan. Ang mukmet no anda pa kaburiburam. Tauray la lumawan ita abot ti agong mo. Awan ka di ti madmadlaw mo kini nanang, bakit? Awan met, adaya ti rumbeng amadlaw kaw. Basta, paliiwom langan ni nanang mo. Anya, apay ko maapaliiwak ni nanang. Basta, sana rumbang asyak ti mangibaga iter aramiden ni nanang mo. Ibagamon no anya ti mapalpaliim mo ka ni nanang kaw, Gardaw. Mala, ibaga kun tapilitan nakmet. Ibagamo no anya dayta. Adda sidecar ni nanang mo. Anya a sidecar asasawom dita, Gardo? Adda lalaki na. Anya? Adda lalaki ni nanang? Asino? Ni Tata Ambo. Anya? Kanayon ang makitak nga agkuyog datataambaw ken nanailing, Lala. Anya lakit din ni nanang. Bakbaketan lang nga rodan, maaramid na pailaang ti aglalaki. Kasanaon, numaamuan ni tatang mo ti madingar aramiden ni nanang mo. World War III ati mapasamak. Mangibabay ni nanang. Ay, italaan na amwak nga dagayang madingar aramiden na. Nabayagan ang mapalpaliiw mi dayta. Saan kami lang agsasaw, Lala? Ay, siya kunti mababain iti dayto nga inaramid ni nanang. Nanang, nagapuam? Di talaa nga nakaw. Sa dino adita, nanang? Napan ko la sinarungkaran dagiti gagayim kaw. Bakbakutan kayo lang arodan. Agaramid kayo pala iti milagraw. Anya milagro asasawam, Lala. Ada sidecar yaw, nanang. Anya sidecar asasawam, Lala. Nayunam iti litra kay ginagan ko. Lalakay? Wow, nanang. Saan ka day alalaki yaw ni Tata Ambaw? Ha! Nang ibigin kita marami ang nagtaka. Anya lakit din ni Tatang. Nabartak man na nagawid. So nga ron ti pagragsakak lala anak ko. Arak is life. Ay, naulaw kayo, Tatang. Talaga naulawak. Kaputan nakainuma ka nga ron. Saan aday ta nga ulaw ti ibagbagak? Anya nga ron. Gapo iti nalabos a panagin inom yo iti arak. Yal alis dan ti alipuspus yaw. Sino ti magyalalis iti alipuspus ko? Ay basta. No di yo pa'y laliklikan ta aginom iti arak, ang mga numaladawon ti amin. Awan ti kanunungak kada kayo, Tatang. Tilaang maibagak, agbaliw kayon itata na sa papay. Talaga di ka mawatan na. Maawatan yun to ti ibagbagak, no makita yo ti ebidensya. Ay, kuray ka. Anya tararamidan dahil kan ambo di tawiting side. Apay nga dada di ta... Inagkan ni ambo ni Iling. Ay, naglisto-lipstan. Ay, nagitiawanan bain. Ay, paiman. Anya ti kaya asawan na ito'y Iling. Ambaw. Ay, di kan kayat. Asawa umong jay arak. Saan nababalin? Nagsakit tinakam ka. Basol mo matlaang, no di kan kayat. Di nakto pa'y pampansinan. Ay, pasensya kan.
Siya kon ti kayat ni Elaine. Tanugag to pa dayta rupa ambaw. Ay sumurot akong kiniambaw. Ay, saan tayo pag-asimilang? Di nakisuksukat. Ay, agbalbali makaon. Diyan kaya arak. Ay, sikan ti pang pagrunak. Bagay, pagawanin na ka na. Ay, pagawanin na ka. Ay! Indalupisak mo matan. Ay, agawin tan. Di ka sumursurod ka ni Ambaw. Pag-asim bagay, tagsing-sing pita kaon. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinaulwan. Sidecar! Dito'y drama tayo, Anyalaki Dane! Anyalaki Dane! Ay, nagganas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ay, kwa, awan, ara, bakit? Adayay, bagak, ket awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din ne, bakit? Ikap manan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka, kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga mag, kaskala na asinan apaltat, di ka makaidna. Ti kayat mau, ag sursur kalatan. Sa dino aya ti papanam. Mapanak, agkuliglig. Mapanak ag kulkuliglig. Hoy, irong abarra irong. Ha? Maduktalak laeng at dababaem. Ka iti muscle kaw. Anya, Papanam irong, rabein, rumwar ka pailaan. mapanak agkuliglig, ara, bakit? Ay laklakayan, ag kuliglig ka iti rabeay. Tasan na pudot. Andamot silaw di kuliglig ko. Bigat aldaw kun rabi ka mapan ag kulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas, tiyak kuliglig. Anya, nagganas ti mapan ag kuliglig kunam. Ati kaya ko sawan, nagganas ti mapanag kuliglig. Nang rona no at damak ang malmo at tukak. Anya, Wen, nagdadakkel ti tukak igital talon. Barbasan pa'y atukak. ay laklakayan, at daayamot barbasan atukak. Ada. Awan! Ada. Awan! Ada ko naklangarodan. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si kairaw. At daayamot barbasan atukak. Diyak pa'y nakakita. Sika ti saan pa'y nakakikita. Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya, Ada pa'y tukak ngagtagoob. anya, at daayamot ag tagoob atukak. Ada. Awan! Ada nga ron. Awan! Basta ada ko naklangarodan. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day tagtagoob atukak. Ay, kwa. Saan na mabalin? Tapay asaan ang mabalin ngay? Saan nga agtagoob day dya tukak? No, ada sa bali ang makakita kan kwa na. Anya, Dat lagday jay. Siyak lati pagpakitaan na. anya, ay laklakayan. Ay, dito yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidaan ta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi, nagbangsit ka. Ay, nalipatak ti nagdigos. Ay, naglibasak namin ni Jibalay mi. Amumatan ti ugali ni Ara nga asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Idi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew! Apay ang nagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shh! Di mo pigsante ag sa umila baka et. Apay aya, Idipam dito flashlight mo. apay nga idapa ka. Basta idipam dito flashlight mo. Sige, idapa ko na. Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay,
Di mo makita day takuliglig ni tatang. Apay day ta kuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung baga. Ay. Nag-happy trip damatin. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo, tatang? Kape, gatas, wenno tsaa? Di ko magatas, pilo anak ko. Ay, kitwa na, tatang. Mila, bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. O sige, 1. Urayan yun jay gatas, tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna, sakbay nga agawid kayo jay balay. Wan pilo. Ay, nabanog ka na pan nagkuliglig idi rabi. Mas dawak ang amin kada kayo, tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig, para bangon matay no agawid kayo. Naglawa nga minyo kulkuliglig, anak ko. Iswahay na nabanogak. O, adto yung tigatas mo, tatang. Nagyaman Mila. Ala, agigup kay tigatas, tatang. Tapno saan kay amadray. Anya amadray asasawam di tapilo. Ay, kuha. Awan, tatang. Lipatan yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka mat-ara. Wala, irong lakay. Ay, saan kalagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa iti buhok mo. Wala, irong lakay. Saan kala nagpakolor iti buhok? Nagpapedicure ka pa. Wala, irong lakay. Saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa. Wala, irong lakay. Naka-make up ka pa tinaposkol. Wala, irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, babuyak aya. Si Kamot, di kala marabakan. Saan aga po tanalukmagak kat babuyakaw. Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangana. Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangana babaay. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay, huway paribalkot. Kasla aburido ka pari irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla, ada mo ni Ara sikretok. Anya? Ay magasangan iti panagsasaw na pari. Ay, ang mga nuam muna meten nga dakulkuligligam iti rami pari irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari irong. Karuprupanan ni Aramina nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikini na. Kasla balasang akapuros no umisam pari irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adye paldana no agistorya. Anya? Ay, rumwara kon bakit? Ay katrumor kalata alakay. Mapana kon Mapan kalata alakay. Lukata mo tiri daw. Ay katlo katamlata alakay. Ha? Na. Inusubumot ti badom. Ay, salimuutin na. Iso nga inikat ko ti badok. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sahanak sa narumwar. Ay, kunak man no adda papanam. Ay, narumor ka kidain. Saan matkit diyan napatag ti papanak? Nakitam lang ti ka, di mon kayat ti rumwar. Sana ko narumwar. Agin narakop talangin ngagpatpatnag. Ay, manjak. Anya? Ay, narumwar kan. Ang mga nuor-urayin na kanjay kasinarak mau. Iya? Apay, adi ka matagtagari, labi-dabi. Kasla nga minen. Ada mo ni Ara nga asawa. Labi-dabi. Anya ngay day tanga amo na labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta.
Very good no kasta, labi-dabi. Apay anak ko na ma, very good. No agsina kayo kini ara nga asawam, datanton ti agden na. Ha? Nagganas pari irong. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo no agpasiksi. Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Uray lagbati ti ayamuom ti bangbanglo na dito'y paraangak. Paggagarto mamsan ti asawa ka. Saan, mate? Amukbat nga asawam? Kahit nagturungan ti asawa pare. Nagturong mat di tadaya pari irong. Mapan nga taay di bangkagyaw. Anya taramidan na ibang kagminghay. Awan pa'y matbo nga dagiti natang me. Mga no adala na patig nga ramidan na ah. Pumanas siyar mat da bakbakatan. Sika nga pari irong. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa pare. Amok ah! Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni Labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay, nagparparang pa'y dayta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay. Anyat araramida mi jay daya. Ay, nangibagakan ka, amap-mapanak ijay daya. Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax alakay. Anya, mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Wan alakay, saan lang amapan ag-relax ti aramidak ijay bangkag. No dekat mapanak pa'y ag-work out. Anya nga, ag-work out. Agtugaw, agidda. Anya, Parirong, asino ti sapsapulam? ni bakas ko ngay pare. Nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya, Surutem lata ijay daya ah. Amangan no adda ijay ni Ara nga asawam pari irong. ay, anya nga itiaramida na jay daya. Diyaka mo ah. Nagpintas mo ta nakitak itay nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawak. Mga noda sa baling araramida na. Ay, kunakat nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan, di naksurutan dito'y iraw. Sino nga ro ti Rorayem dito'y? Ay na, nagbangbanglo. Nagpapintas ka pa'y. Or orayak, jay mga rado kanya. Anya, mangarado kan ka kunam. Wan, irong. No adda kulkuligligam. Addamit or orayak ang mga rado kanya. Ay saan? Agawid tan. Ay sana mabalain. Apay, si kalaang ayati makabaal. Ha? Ay saan? Di mo aramidan day ta. Ay kwa, bakawanan na kon. Ay, Madi Ha? kaya't kumit nga raw nga da mga rado kanya. Ti amom nga takit jak ang mga dababaim. Ha? Unfair ano kasta irong. Si kalangan nagragrag sa. Ha? Siyak mo ta. Ay, bakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babaik. Ay, basta di ka. Agpapaarado iti sa bali. Ay, yakayat. Anya! Ay, pangaasim. Bakawanan na kon. Ay, agsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Durko, lumabasak pa dito paraangan nyo. Wine. Marimar. Sinong bata nakagpaiso? Ngam di nakmatkit-kitaan, Durko.
Nakadumog ka mat ang makisarsarita kanya. Aha. Kwa. Mababain nga main. Marimar. Anya ko mga ipagbainam kanya, Turko. Kitahan na ngamin Ha? Alan Turko, ipereng mo dagita matam kanyak. Di ka kadi agbabain. Mabainak at talaga ako mita iti balasang. Marimar. Anya? Lumabas kalatan, Marimar. Di naklatan ni kaskaso. Bakla ka kadi, Turko? Sana ka bakla, Marimar. Malalaki ak. No talaga ang malalaki ka, apay nga rod adi mo maiperang dagiti matam kanyak, ha? Ha? Ipanagnak mo man kanyak no talaga ang malalaki ka, Turko. Kita ang mandagiti matak? Ha? Bakla! Sana ka bakla. Bakla ka, Turko! Sana ka bakla, kunakmait. Oh, aday ta, kimita ka matlangan kanyak, Turko. Di na nga rod katawaan Marimar. Ha? Ninay, nabasamot na dita sa pinmotor ko. Pasensya kan, Marimar. Mababay na ka talaga. Ay, una yan. Uray ka lang nakaisbo, akimita kanyak, Turko. Ay, tukmam ka talaga, Turko. Babae, di masidagking ka. Ngam di mo pala tinukmaan. Anya laki din ni tatang. Anya laki din nasasawam dita. Nabaakan kan, Turko. Aglaklakay kan dita sa pinmaw. Mabainak nga ron niyag daton iti babae, tatang. Anya kumagay ti pagbainam. Sayang day ta kinataer mo no managbabain ka. Anya laki din ni tatang. Baybay andak ka dilatan niya agbaak. Kasano kan tulangan ngay no lumakay ka? Asinon to nga ti mga iwan kayo ka no di mo may pangato ti sa pinmaw. Makamuditan tatang. Ay, mga sawa ka kidain, Turkaw. Mariknak akursunada na kamot ni Marimar akaruba. Kanayon na lumabas di ta parangan. Tatang. Narana pa yung ti lumabas no adda ka di ta parangan na nakatugaw. Di mo ka di madlaw dahi ta pa nagpapansin na kayo ka, Turkaw. Jak madlaw, tatang. Hey, Turko talaga. Nabayag ko man nga dasawam no saan ka atok, ma'am. Tatang. Agasam, uray ka lang nakaisbuan, nakakita itinapinta sa balasa nga kaskin ni Marimar. Di mo kumamatanda ka matanday tatang. Kitpon mo ta nakaisbo ka, nakakita itinapudaw agurong ni Marimar. Tatang. Gurong pa ila dyan nakitam, kit nakaisbukan. Kasanaon nung tinakitam ka di... Gustaon, tatang. Di mo ituloy ti bagam kanyak. Naimbag nga oras mo, Turko. Si kamot gayam dahi ta. Ligaya. Kabisadom at talaga ti boses ko, nga oray di nakitaan, Turko. Wen, ligaya. Boses mo pa ilaeng. Amo ko na si kadayta. Apay ngamin adi nakitaan, Turko. Kadigdigos ko pa'y mat ngayon masidagkan ka. Kwa? Managbabain ka talaga. Nang rona no balasang ti umasidagkan ka, Turko. Wen, ligaya. Managbabayinak namin. Turko, nagtaer ka. Nagbisked pa iti pamagim. Igamak man ti muscle mo, Turko. Gaman, ligaya. Ang tigar-gar ka mo taninig ka, Turko. Dinak namin gaman ligaya. Anya ka din di mo paspasaman ka. Kasla, marunaw akon iti
panagrik na. Aprusak man day tapingping mo, Turko. Di mo, prusan, pimping kaw, ligaya. Ay! Natali mo daw matin ni Turko! Tapi akat katawaan na kasinsin Arman. Kanon to pa makaasawa ka? Naman nagbabaing ka? Kasinsintor ka? Inaprosan na kalaang niligaya? Natali mo daw ka? Ha? Sikates asit ganda giti babae dito lugar tayo. Gaputan na taer ka? Kasinsintor ka? Karopropam ni Coco Martinez nga artista. Unayay. Anya? No siya klatikas king ka na taer. Adun ababae ti nakarelasyon ko Anya? Sayang ka? Sayang ka talaga, insan. Ay, sayang ti kinataer mo yo. Naa? Ulit-ulitin mo ito nga balikas ti sayang kasinsin Arman. Talaga maasayang na giti nagpipinda sa babae nga agkorsonada king ka. Isuda pa yun tumasinag. Ay, una yan. Makaisbo ka mo nung nakasangudan king ka. Una yan, insan. Kasanuan na amwam anak isbuak kasinsain. Imbaga kanya niligaya. Una yan. Anya? Ay na. Ay na. Nagsiksay. Ay na. Wow. Turko. Sigamot gayam tatang. Nay, nagpartak ka na nagidulin iti cellphone mo. Agbuy-buya ka iti TikTok kanya. Saan tatang? Ay, di ka naglibak, Turko. Music ti TikTok tinagagaw. Anya ti buy-buya Kwa? Siguro, agbuy-buya ka iti no bra challenge anya. Kasano nga mo yaw tatang? Wen tayo sumot ti buy-buya. Anya? Turko, lumabasak manan di ti paraangan nyo Wain, Marimar, lumabas ka lata Talaga ka di adi nakitaan, talyawan nakmat Ha? Nagkiting ti shorts ko, kan nagbangbanglo akpay. Mabainak ngamin na kumita, Marimar. Kasla, marunronawak no, kumita kiti balasang. Irwam mo ti bagim akumita kanyak, Turko. Turko, apay kaday, Marimar. agpadatan anabaakan. Siya kun ti mangibagakan ka, makaas asawa akon. Anya? Awan mo't siguro dakes na, no siya kun ti agdaton kan ka, gaputa man nagbabain ka mga Turko. Anya? Agdaton ka kanyak, Marimar? Pudno tinangag mo. Makaas-asawa ka talagan. Sikati kayat ko apara kanya. Anya? No di na kayat akitaan. Day tilangan nagwas na agurong ko ti kitaam. O kitaam nagwas na anya. Ay, di mo iparang-parang kanyak tigurong mo, Marimar. Sapay, nagpudaw. Kaya't asawan day ta, nakitam tigurong gaw. Isuan na ibagam, anapo daw. Marimar. Anya man ang tikat katawaam kasinsin Arman. Nuro pati babae ti kita. Mabaing ka. Ngam na po daw agurong. Kita. Kasano ti pan nakaamo mitiday ta kasinsin? Kita amok Tasipsiputan kayo ka ni Marimar. Iti agsarsarita kayo. Agpaiso adi mo kitkitaan ti ropa ni Marimar. Ngam kitkitaan mo tinagpo daw alupuna. Kasinsin.
Day pangiwat mo. Kasinsin naman. Makita? Kasinsintor ka. Mapaiswang ka iti mbagaking ka. Nurupat ibalasang mabaing ka kumita. No na po daw alupaw, uray ka lagkatay. Nimot na napinang ti lumabas iti parangan. Ay na, nagpintas lagi din day tabagayt. Nagmayat ti sukog ti pamagina. Nagtuntiris pa itagong na. Kasla, ada puli na Kastila. Turkaw. Nay, si kamat gayam tatang. Anyat, isi umam tatang. Nasiputan ka, ako mitkita kinipinang alimbabas iti parangan. Uray mo layam, litidila, mitibibig mo, nakakita kinkwana. Sika talaga tatang. Tila madmadlaw mo. Mabit man lang, Turkaw. No balasang ti lumabas di sa parangan. Di mo pagananaw. No bakit akas kinipinang saan na mapugsa ti panangkitam kinkwana. Ha? When now, ni bakit pinang ti kursunadan. Anya lagi din ni tatang. Tila manin madmadlaw na. Talaga may Turkaw. Bakit sa ti kursunadan? Saan ka balasang? Anya lagi din. Sa bagay, nabayagay na balot tinatay ni Pinang. Natay iti sakit na di Pedro nga asawa na. Ha? Nimot kasinsintor ko di nagturong iti kasabaan. Anya nga taramidin na iti kasabaan. Awamot mo kamulan na asama. Ha? Nimo na napinang isim marunuking kwa na. Nanay. Ay. Anya nga ti papananda dita kasabaan na ta. Ayo. Ay. Ay, limod man asurutak ida. Apay adito'y kasabaan, tinagkitaan ta, Turkaw. Tapnawan ti makakita ka na tao. Nanapinang. Ay, Jaski ka. Nana ko ng pailakanyak, kat sinong batak lang arudan ti ayat mo. Babes, ko namutin kanyak ah. Pasensya kan, babes. Ay, nagparta ka mo Turkaw. Inagkanak mo tadagosan. Agsarsarita tapay kumaa. Awanan ti adupe asaw, babes. Umay kakitay na. I love you. I love you too, Turkaw. Chup. Jaklaim pagaraw kasing sinturkaw. Kunak naman nagbabaing ka. Ngam, saan magayam? Aha. Anya tikait mo sawahin kasinsin arman. Amok kasinsing. Anya ti amam kasinsin arman. Ay basta. Adagayam ilimlimod mo. Kasinsinturkaw. Nagsiglat ka gayam. Ay, ibabawi kung di imbagak idiking ka. Nagkapoy ka. Talaga di ka maawatan kasinsin. Saan magaya mabalasang ti kaya mo? No di kat jay bakit abalaw? Anya? Anya laki day. Kano nakita kayo, iji kasabaan ka ni Nana Pinang. Insan. Anya? Nakita na kami iji kasabaan kunam? Wan kasinsing. Ngam, di ka madanakan. Diyak ibagbagatin nakita ngay naramid yaw. Una ngay. Pamayan nyo ay. Awan ti madingin nararamid mi iji kasabaan kasinsain. Oho, agdal na ka magkasinsing. Di ka naglibak. Anya? Saksay, nagiti pulong ti sabaan nagapapan yaw. Pamayan da medyo. Kumarasakas. Pumalakapak yo. Adya taramidin ni Kabsat Pinang dito'y balay. Turkaw. Agayan ayat kamin kin ni Babes Pinang. Tatang. Pudno day ta, tatang. Ha? Inawagan nak iti tatang? Agkatawunan talang, Pinang. Rombeng laeng awagan na kay ti tatang. Gapo ta asawa kon ni Babes. Tatang. Anya?
asawaem ni Pinang, turkaw. Uwan tatang, isong isagana yun di pagkasaran mi kinipinang. Tagkalay sa kamin iti kabiitan a panawang. Nasaya at may, tapi manawan ni Pinang dito'y balay, turkaw. Agsarita tayo iti nalapat. Anyang iti pagsaritaan tayo tinalapat tatang. Jaski ka, nagadaw kursunada king kabalasang. May saditan da marimar ken ligaya. Nagpipinta sa mabalasang na kita. Bakit kaya ti pinilay? Anya lagi din ni tatang. Isumot nga rod ti kayat ko. Anya? Ni Babes Pinang, tinakarik na ag iti ayat tatang. Uray man no ibagayo ang nagpipintas da ligaya ken marimar. No jakmet iday ayatan. Anya? Bakit abalaw ti kayat ko tatang? Jak kayat ti kas kadaligaya ken marimar. Ay, laglag. Sa bali ti lailo ti bakay tatang. Nadungaw. Kanayon nakpay apakanan. Anya ti pakpakandaking ka? Laglag? Basta, nasamit gayam nga agayat ti bakay. Nagirot ti arakot na tatang. Anya? Nalpasan ti kalay sata, babes. Ay ayaten ka unay-unay. Kastak mo't kan ka, babes. Ay ayatan kamot unay-unay. Kayat mo ka ditimangan, babes. Anya nga iti ka na, babes. Mapanak ije kusina, tagluto ak iti kanenta. Jak ngamin kaya ta mabisinan ka. Ay na, nagdungo kan kanyak, babes. Kasta ak kadungaw, kadagiti nagbalin ide a karelasyon ko. Aha, karelasyon mo, kunam? Wahan, babes. Iso na laeng tanatay amin ang dagiti na karelasyon ko. Manangibalo ak kanaw. Anya, manangibalo ka, kunam? Iso mati kunada, babes. Talaw tinagbalin idi a karelasyon ko. Ngam nagsasarunoda anatay. Anya? Jagpay kayat ti matay tatang! Jag kayat! Apay nga grungab kamot tayo, turkaw. Manangibalo gayam ni Bakit Pinang! Natay amin anang asawakin ko na! Anya? Amang ano sumarunuak meten na matay! Agbababawi ak anang asawakin ko na! Ay! Di mo may babawi day ta. Gaputan nalpasa, inti kalay sayaw. Aklo ng laga, inti kinapunaw. Gagasawa kayaw, kanipina. Lagi din na ayaw, tatang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, si kamo gayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko man ni Mia. Ngadda Ay na, pasensyakan Baraw. Ngam awan pa'y mo tiyanak ka. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam nakuna na itay nga adda ka nun na patiga pag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunak laki din no, ni Mia. Ha? Awisit ko mama pa nag-dinner jay town. No, at the time na Pasensyakan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak ka. Ayos lang na. Pakibagan tulangan kinkwa na ngay Maya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na, apaman asumang pag.
Nagatang mo ti sandal ngay bagbagam, Beshi. Nagatang ko mo ti dress ko. Nalpas ta mo tinanangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Ka? Agawid ta nga rudan? Wenlatan Kayat ko pa iti mapan ko may night market. Ngam nabanugak matan. Naglakak ang mapambanlog no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige, agawid ta nga rudan. Into pa minsan tulaan ang mapantay dyan night market, Beshi. Mapanta nga roda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti aginan Anya, imay mananday jay Kevin itay, nana? Nanak ko. Nakuna na nga awisan nakakanukuma amapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day dya alalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tanday dya Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok kan kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaangan itinasaya tanak ko. Ay nananang, manumatan adaras akinasaritak day jay itinasayaat, ngam awan lata. Umay nga umay. Kasla saan ang makarik na nga awan feeling ko kankwana? Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang? Uray mamin ano apagsasawam iti pakasakitan tirik nada. Saan da ang masakitan? Gapot ta tinapudno a panagayat dalata ti rumingbaw. Anya laki dain. Apay nga min ayain san Mia. Anya di saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan man kunakkan ko na. Adamat lang nga na Jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan? Oho, anyan tulangan nga ti apelyedo kmet no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mo ta, Mia, managmulmol. Ay, uray awan, Diyos mio, Marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minan ayat managmulmol pay laang mati apelyedo naman. Oo na yan, insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo asaan mo akayat jay tao. Anya lakit din. Uray anya pa iti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka matin iti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko Kanadapay itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamot nga min No bilang taiso ti pakyasawaak. Niya managmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan kunaktumat. Anya lakit din. Apay nga min ayat apelyedo na managmulmol ti pampanunuta miya. Tinapatig akit na singpot di tao. Ay, basta. Jak lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laang. Anya? Basta. Jak kayat dayjay Kevin na para kanya. Period. Oh, sigamat gayam, Kevin. Wen Mia, imayak ta sarong karang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasar dengan nakmatan. Ha? Mangsapol kalaangan iti sabali a babay a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat kan ka.
Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagko dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di nga addan kaayan ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't amakita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Siguraduem, makapalaglag panti ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, wun, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung naktumat. Kat, kaano nga rodayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ni Jack. Mabitlang. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya nga ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso, agas na tinagan na. Jack Kinod. Sigakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man no gwapo mo't laang. Anya? Jack Kinod, tinagan ti boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmul ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na. Oo na yan. Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Sigakit dimat. Ala, wanan, napipya. Makaalagak man. Una yan ta Kinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta Jack Kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di, kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na, kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni nanang akayat nakakano ama-am mo. Ha? Amang ano adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita? Wen, agpakada kiti boss ko into no may alawas. Iti kasta, makapasyarak matigi balayo. O sige nga, Rod. Ibagak tayo ta kaninanang tapno makaisagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no, may ka. Okay, Mia. Kat mo sa wen? Umayin di balayo ni Jack into no may alawas? Wen beshi, iso ano kayat mo ama-am mo ni Jack? Umay kanto iti balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack Kinod. Sikakit di man. Saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na, sikakit di man. Ni Jack kunamlaang.
Sana na masapol nga ibagampay ti kinod. Anya lakit din. Ay, tsak malapdan tiyang katawa, tunggal manggot apelyedo na si Kang. Wala. Anyamot ta, nagiti lalaki, anam mo. Malagmol-mol, kas kada kinod apelyedo ta. Ay basta, mas better ni Jack ng dayjay a Kevin kunakmanan. Naimbag nga orasyon, Ana. Ay, kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minin ti buo anagan mo, baraw. Ah, ay, kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano Kinod Salsalan. Ah. Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack Kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. Ah. Ah. Anya, puno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack Kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, Jaculano Kinod Salsalan, ayaw kisti kamatis. Ne, naladawak samot, Beshi. Apay nga saan kumutin na nadanong ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Taapay? Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na Jaculano Kinod Salsalan. Anya? Oh, uray sika katagkatawa? Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kulak mano, Jack Kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jaculano Kinod Salsalan. Anya lagi, di na yun di tanagan. Naidumdum, mamad. Ala, katusto kumamatan ati pa nagkatkatawa. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, Kinod, Salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yun ayati kastanak ka. Ni, nagawin jay tao, ngam aging jay ta, agkatkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kastoy bakit ka? Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano Kinod Salsalan anagan. Kat, anya kumano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanakaw. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputa managmulmol ti apelyedo na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo? Ay, una yun ti kastoy. Jack laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturugak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay, una yun ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelyido na. Kaskada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal ti kaayan-ayat ni Mia, auntie? Wan, nakita ko un kaanakan. Ne, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wan, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, auntie? Ti buo anagan na kat kastawi.
Jakulano kinud salsalan. Anya? Kasta tinagan na, ante. Wen ka na kan. Isungarod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak, nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Miyamat. Saan na kayat ni Kevin? Kaputay managmulmul ti apelyedo na. Ngam ita, nakarkaraman. Dahi tangarod ti bagbagakan kwa na. Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita ngamin ti ropa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jakulano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wan, may bagay launay kan kwa na ti apelyido na salsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya mo no aging gat ka ano nga gat katawag iti dayjay akayan-ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. O na yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni ante kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan-ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ninanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaramot laang ti pinilim a lalaki. Agasa man, Jakulano kinog salsalan tinagan na. Nyalagit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Sana nga uyaw insan. Ngam pasensya ka na, ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta ti lang ang beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kastaunay nga alag na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan Mia. Imbes, anaawan iti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yung amin tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawag atan eh. Makakatawag man eh. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang rula na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapoy ti apelyedo na managmulmol. Ngam ita, nakaragkarumat, takinod, kas kata salsalan. Ay, anya laki din, Freshie! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakapalis ka mat kumare. Papanangay? Mapanag iti ili kumare. Inakman gumarang iti lansakan martilyo. Ha? Nasikan ngamin nga isimpak di galba, di banda ti kusina mi. Amangan ngamin no maitayab. Sapay kasla broken hearted ti paumaya bagyo. Nagpigsa ka no ni Christine. Aywan kumare. Iso anaskan nga agsagana tayo. Isimpa tayo dagiti naskan ama isimpa. Wan nga rod kumare. Mala, labsan ka pa nga rod ha? Inako ni di paradaan, bareng adda nakapila at tricycle. Anya ngay kumare, adda ka di iwaras ti barangay a relief goods.
What? Ay, anya ka matin kumare. Saan pa ila simbang pati bagyong Christine? Relief goods sa adagos si damdamagam. Naninigurado lang, kumare. Di ka di madanagan, mare. Ano addaman bilang? Adda nga adda tinagan mo itilistaan. Ay, rumbang lang ang kumare. Agsakit-lakit di tinakam ko kan ka, no awan tinagan ko. Sika talaga, nakasao ka manan. Angaw ko lang mata. Anya nga kat si kangarod ti sekretary ti barangay, iso asika ti pagdamdamaga. Ala, kasi tinakunag, no bilang ta adda maiwaras, adda tinagan nyo. Day, apay ngay Lloyd si kamutan ti mangilanlan sa ditayero di ta kusina yaw. Ha? Kwa, wala na. Kabaalakmat nga isimpa. Iso nga isimpa ko na. Nilakay mo ngay nga main. Napan nagtrabaho na. Alangan mo't nga yuray ko pailakan kwa na. Kat umayan ni Bagyong Christine. Ay, wala. Uray da kami nga road kat insimpa mi mula di kusina may. Sapay napigsa ka no ti pa umay abagyaw. Ay, wala na. Iso anas ka nga isimpa tayo amin ang tinas ka nga isimpa tayo. Uray ni bakla. Kat napan matgimatang itilansa ije ili. Ilansa na kanumot jayero ije kusina da. Kasta ka day. Ay, wala balasang ka. Makikita mi mo't nga agpaisaw jay maikikat ayero ije kusina da. Wan nga rod. Awan mo't lahang ti sabali amang isimpa, no saan nga iso. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsamot ng titudo kan angin lakay. Ay, uwan nga rod bakit? Nakabut-butay. Kasala may tayab dagiti yero di balay. Ay, nasaan kumamot alakay? Kasanutan ngay no maitayab ti bubong ta. Awanan Ay, samot siguro Ay, nagpigsa ti angin. Maaring kumapsot tumot lang, hintun madamdama bakit? Sapay la kumaatan madandanagan akon. Nakabut-butang matanda ito ang bagyo, tatang. Ewan nga anak ka. Nagpigsa titudo ka niya angin. As na madadaan mo't jain lang sa kayero yung kusina. Kapwiti kinapigsa ti angin, tatang. Sabi siguro, anak ka. Inlansak mo ti tigas taunay. Kaslasaan nga umdas. Alangay nga raw, kit nagpigsa mo dahito angin na. Uray ti bubong, kasla itayab na. Ay, siguro, broken hearted dahito ang bagyong Christine. So kastoy ka ulping. Anya? Nagpigsalaki di dayjay abagyo anya. Wan nga rod. Uray lang na itayab di yero di kusina mi. Agraman ti bubong mi. Kasta ka di mari. Ay, uray nga rod da kami. Naitayab mo't lang di bubong ije banda ti balkon mi. Una yun di kastoy. Sapay kumamit awanin ti sumaruno bagyo. Wan nga rod. Tapno no maisimpa tayo dagiti na itayab, kat saan tumanan ang maitayab. Sapay la kumakumare. Ayun kayam, da kumare lagringay nga ta. Kumusta mat di balay da? Nalabsak itay mare. Naimbag da pa'y, taawan ti na itayab kadakwada. Kasta ka di? Nasaya at ang arod, no awan, tapno saan tayo nagpapada? Anya? Mapan ka itay jay barangay hall, anak ka? Tatang, imawag namin ni Kapitana itay. At da ka no tinapati kapag saritaan mi. Anya ngay ka no day. Ni tatang mat, pagsasaritaan mi nga rod pa'y laang.
San namat nga imbaga itay mawag no anya? Ay, huwag nagpaisan niya. Ni tata nga talaga. Ala, ingka nga ro din anak ko. Barang may papan iti tulong kadag iti apektado iti bagyo ti pagsasaritaan niyo. Bareng atatang. Napan kagayam nagtrabaho ita, kumare? Aywan kumare, napanak ore kalkal pa si Bagyo. Tay mawag mo ngami ni kapitan ni tay bigat. Kasta ka di? Katamong kumare, ada good news ko. Anya rita, ibaga mo na. Adda ka no ti maiwaras asag 10K at tulong pinansyal kadag iti pamilyang apektado iti Bagyo. Kas kumadag iti na itayab iti bubong ti balayda. Kasta ka di, mare? Ay na, nagsayaat mo no kasta. At damot lang ti usaran tayo amang tarimaan kadag iti bubong tayo an naitayab. Wan nga rin kumare. Ay, naimbang laingan, tada ited da at tulong. Kastaya, nana. Isuma, tinangag ko apag sasaritaan da ijay tirsina idinapanak gimatang iti corn beef. Anya, no sa anak nga agbidot itinangag kaw. Sag 10K kano, ti iwaras da kadag iti pabilyang apektado iti bagyong Christine. Anya, kayat mo asawan nana, adamot maawat daloy da at 10K, kastamotan da bakla. Sigurado tanda itayab kat nga raw dagiti bubong ti bambalay da. Uray mo't siyak ano bilang laang. Nakita mo't jay bubong may. Halos 1/4 laang jay nabati asaan ana itayab. Alangan kit di mo't asyak laang ti saan ang makaawat iti jismel. Ay saan ang mabalin Saan ang mabalin? Jak itulok! Ape kasta tilang ang bakit? Kas lagdardaras ka. Makitkitam lang aruden nga dardarasak, sa ludsudong pailaang. Mala, inkaman kit di alaan jay martilyo ken maso ijay unag. Apay, anum da gajay? Anya lakit din aya, nagadupay lang sa ludsud mo, inka kit di alaanin. Anya? Nakabaybayag ka nga gargaraw nga. Ay, ala, mabitlang, inak alay. Anya ka din day tangar aramidem lagreng. Kakaisuna lang aro din asaan ngayon. Tayab ni Bagyong Kristin ti bubungta. Ang sikamot ti mang dadadail. Basta, agulimak ka lang tasyak ti makaammo iti amin. Anya? Saan ang mabalin asa anak ang makaawat iti jismel? Alangan kit dimat, ada baklalaang kadaloy da ti makaawat. Jakla kit di itulok. Ay na, kapulaan manan itinadamag mo at natulong ang maitid ka nag itinaitayab ti bubong na. Dadawin lang matan da tabubong niya. Anya? Hoy, saan manan atil-tila ti mapan mo idandanon ije barangay hall si kala kaya? Ibagag talaga nakita nga raw. Oh, laglag ka maamwak lang asika tinakaidanon. Agsaga na kakanyak alakay, salbag kakiti. O anya, saan na kami nga inlista iti listaan dagiti maikan iti tulong? Nagalas mo't talaga ti ugali man niya. Gaputa si kati sekretary ti barangay, pilpilyam dagiti ilislistam, salbag kakit di abakla. Mabit man lang, Mari Lagring. Anya ka din daytang ibagbagam. Ay na, di ka man aging diding awan ti amom. Amok asika, tinaglista ka dagiti maikan iti tulong. Apay adi mo inlista tinagan ko, ha? Anya? Tapno mo, Mare. Saan asyak tinagaramid iti listaan? Laglagi pam dayta. Anya? Kan maysa,
Apa nga ibagbagam nga ilista tinagan mo, kat saan mo't ana itayap ti bubong nyo? Nasayaat mo't balay nyo, idinalpas ti bagyong Kristen. Ay, jaske ka talaga. Inka ije balay, inka kitaan je bubong me. Naitayab ko naklangarudan. Usaram day ta nagdakkelan amulagat mo. Anya? Ay na, agar aramid ka talaga si Kalagreng. Umay ka tapno kitaam. Tapno ilistam tinagan ko iti makaawat iti gismil. Managing bubukod ka talaga. Ulbod talaga na dyan, babae. Ha? Nakita ti dua mata. Amas maswan na dagiti galbada. Saan mo't nga intayab ti bagyaw? Ngam iso mismo tinang dadaal iti bubong da. Tapno lang makaawat iti gismel. Hay, una yan da dyan lagring aya. Kapula ang iti dayta. Kastaw na yung agura na kingga. Anya laki din aya. Uy nga tatang. Agasam man na panakpay pinagsasawa ni barangay hall. Pagarup na siyak ka no, tinaglista ka na iti maikal iti tulong. Una yan, nagalas na talaga to galinan. Di ka gyaman, tasan anan-ano ti bubungda itinapigsa at tudo kinangin. Napanapay lang minasumat, salbag a babae. Nako, tsak amo na niya klase ti panagpampanunot na day jalagring. Aguuyo nga talaga ti awanan bain. Gapulangi ti Gismil, apaan nakmatan. Amo bantan day jay, napatpatagkan kwa na ti kwarta, ngam ti panagkumaryo. Uy nga rod, anyat maramidak ngay, no awan lagan na itilistaan. Kasi saan mo't nga rod ana itayab ti bubong da, isumat ti nagdadaal. Ay, bay amon mari. Gumura lata ano gumura. Awan ti mapukaw kan ka, nuguraan na ka, aging gat kay kayat na. Ha? Siga manan? Wan, siyak manan. Imayak kasaludsudak no anya ti update. Ha? Anya ngay, nailista ka din tinagan ko? Anya, kamatan ko, mare. Impakaawat kumatan kang ka, nga awa na talaga tinagan mo. Anya, kasano nga rod itajay bubong mi, no awan ti maawat ko nga ayuda? Kat, alangan mat ngay pambasol mo kanya. Anya nga iti basol ko iti narabit mo, kumare. Ay, awanan kay tibain. Awan pa'y sir-servim a sekretarya iti barangay. Saan affair ti aramidam? Anya? Ay, ulay kamatan, mare. Kaslasyak matan dagin basol iti amin. Nagkunang amin aya amapan mo ilikkaban ti bubong nyo. Kat nagsayat mat ilikalkalpas ti bagyo. Anya? No di ka nga guuyong Likabam, kapulangit ayuda. No daman ti awanan bain ka data. San asyak, sika. Anya laki din aya. Lagreng, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay naramid mo? Nana, nagkuna ngamin kun kaamapan mo martilwan dagiti galbayaw. Anya nga ita. Ay, adaw at tao ang nakakita, ang nasaya at jay bubungyaw idinalpas ti bagyaw. Kanda dumalang tinakakita, asika mismo tinapan nang ikikat, sa mo inwara kun kunti ti jarubayan yaw. Nana, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay narabid mo? Siya ita, si kapay tadaganas na amapan agong ungat iti barangay hall. Mala, huston nana, huston na, ngam sapay lakuma. Tama amiris mo dagiti saan ang nasaya at ngar aramidam.
Nagsaya at anana, no na iturad yung nga imbaga kwa na dayta. Ay wala balasang kau. Kunak nga rod no sumungbat iti baribar. Tatong paak kuma ngamsaan ma. Ha? Dilagbain iti kasyay nga aramid na. Wan nga rod nana. Ay wan gayam. Saan na ka din nga inulit pa'y tinapan ni Jay Barangay Haul? Nakunamot ni bakla saan ka nun, nana. Siguro, mabainan ah. Ay rumbang lang agbain. Mapanalagka-lagka bunjay bubong na sa mapanagriray Jay Barangay Haul. Nagawan kat abain nan. Oh, anya nga ita bakay. Kunam no laing mau. Ngam kinamaag mo kay dia. Lakay. Nagsaya ti bubong ti balay ta. Ngam no anya nga minaya ti napanunot mo. Tanapan mo minaso mga saw. Ala, huston lakay. Di ka madanagan, tasyak ti makaam mo amang isimpa. Anya? Agar aramid kanto mga mintitiltila. Gapulang tanamuam nga daayuda. Inaramid mo ti amom awagas asaan mo't arumbang. Ay, anya laki din aya. Awan ka pa iti husto apa nagpampanunot. Huston ko nakot. Alay karugyan nga isimpa ti bubong ta. Tanay, adda ka naman ti sumaron na bagyaw. Mabasa talaki din ito yung unag, nubilang lang. Lakay, apay ngay nga awan mo't tandagitigal ba nga impundok ijerwar? Ha, nay, napananay. Diya mo lakay, kunak nga isimpakon, ngam awan damutin. Tay, tanti kong kunakay. Anya nga ron ti usarin tay tangay. Ay, mabit man laang lakay, inak man ijay ayan da bakla. Anya? Inak laag damag, no adda nakita daan na nga lang. Ay, anya, mapukpukaw dagitigal ba yung enkargam laang ijarubahan nyo? Ay, huwag kumare, di mimutin na siputan no asino tinangala. Hay, nako, masigurado, nga isudang ijay imot ti ubing indikalman. Anya? Kunada siguro no saanan amausar, nga puta na maso-maso nga ron, napandan ain lang ko ijay siyap, buti landok ko naman. Anya? Isa ron nung pakitin amaswan at adigi ho tapno mayan. Ha? Ay unay mo't din ti panagsasaom kanyak, mare. Ganuan man. Maswemon. Tapno mapantumanan alaan dagiti ubing dagiti istilban. Tapno awan lang arot ti mabati. Anya? Nagkunang aming kengka. Amapan mo rakrakan ti bubungyo. Anya nga ita? Agparikot kalakit nga rod no anya ti sukat mo. Anya laki din ta ugalim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.